Nebazalwane ngiyangibingelela egameni leJesu kaNkulunkulu amen. Ligama lami ngimFlorence wakashongwe endzaweni yakamdladla. Nami ngitofakazela igcobo labana amen. Ngagulela ngiseswami wagula kakhulu angachami wahlala 4 weeks wonke angachami. Kunamzala wamfikile ngobeni lo sonda lana wathi asambeni sela ngisonda khona utophila mzala safika lana mfundisi wambeka tandla lomnyalo ophelile wathi nakambeka tandla sesibe basibomenda ioperation wathi nakabuyele esibhedlela bamkhipha liphayiphi bathi sowuphilile ababoni lutho mhla ka8 mhla ka7 nyalo April salahlekela mntwana sanzinza umntwana singamtholi umntwana sesi ngabale gijima ngaya kufikile sengikhala amalanga bese kamaningi ngafika ngathi bekungilesine ngathi fikile excellent solo asimtholi ngicela ungiside fikile wafonela mfundisi wathi nakafonele mfundisi wathi kulahleke umntwana asimtholi wathi mfundisi yena usasebhizi batawuthandaza kwabana babelongifonelako ngedi bathi babe emalamba samkhumbuli kahle nzambami wangibuta ukuthi umntwana uyatholakala ingathi umntwana asimtholi kwathi ngesondo ngemgcibelo nzambama kwabana lo fonaka afonela sesi wathi umntwana wakho ula eGauteng umfana wakho ngathi bese kafuna kuhlanya into letinjalo nakathi uyaphendula sesi lo muntu wa drop ifone sanzinza bafuna kutracer inamba bangakhoni bathi shothi ngilama sim card asemgwaqeni kwathi ngelisondo umntwana samthola mara naye akade ukuthi ufike njani eGauteng safaka imali umfana wabuya usuka la kamdladla lo mntwana akade ukuthi eJozi ufike njani akakwazi unangaka eminyaka una 19 yo tsana makhe ningabongi labantu abethu makhe nami bazalwane sengiyadinikela ngiyalibona igcoko lamfundisi uthi yayigcine ngiyabonga mntwana msimshayile izandla nawe labalahlekile bakini mabatholakale